لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مهدثاتها، فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة صاحبها في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد، فأيها الأحبة، فنحن في يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم خلق فيه أبونا آدم، يوم أدخل فيه الجنة، ويوم أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. يوم الجمعة اليوم الثاني من شهر ذي الهجة، وشهر ذي الهجة من بين الشهور الأشهر الهرم. نحن اليوم في اليوم الثاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه لنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاه، قال فيه: ما من أيام الأمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني أشهر الأوائل من ذي الهجة. قالوا أي الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال عليه السلام. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓaawo yettude o bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata o wiyeteeɗo Allah, taguɗo en waɗi en bani adama, o waɗari en kulle, o waɗi en bani adama, o waɗi en julɓe, o waɗi en kadi e mofte ɓurɗe moƴƴude e moftaji, o newnani en kadi tottugol o farilla ko tagiri en ɗo, ka o wi ɗon o tagirari jinnaji ɗin e yimɓe ɓen sina fiyen rewmo. ɓaawo ɗum ɗo fof hiɗen andintina maku goto e makuje nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nokku kaɓe maaki. ko filli hadis on ko Abdullahi ibnu Abbas, ɓiɗɗo bappirawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam toranino yo allahum faminmo ko wiyete kon firo qur'an. oɗo non o wi: وما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام. wo ala wo e ñalormaji e ñalɗi ɗi golle ɓura yiɗede ka Allah ɓuri ɗi ñalɗi ɗi wonɗen ɗo e muɗum. ko honni ɗi woni ñalɗi? ko 10 aranɗe ɗen ka donkin. hande noon selon makkatal mukarrama ko hande woni ñalande ɗiɗaɓere nden alyawmu thani min dhil hijja. ko ɗiɗaɓum ɗum ñalande ɗiɗaɓere nden ko hanki ndu wuno go'o, hande woni juma ɗiɗi inchallah. wo golleji ko golla kon fo ñalɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala kon tagi kon fop golle moƴƴe mo gollugolɗe e nder ñalormaje ɗen ko ɗeɗo balɗe 10 ɓuri e moƴƴude. hay ɗe ka suumaye, amma 10 sakkitoroɗen ka suumaye, jemmaji ɗin ko ɗin ɗon ɓuri e moƴƴude, amma ñalormaji ɗin haray ko ɗiɗo ɓuri e moƴƴude.
ɓayne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɗum ɗo ngalɗini sahabaɓe ma min ayyami l amali salih, ala wo e ñalɗi ka golle moƴƴe ɓuri e moƴƴude ɓuri e ɗe balɗe sappo ɗo. sahabaɓe maaki walal jihadu fi sabilillah, hay waɗoygol jihadi fi sabilillah ko waɗugol golle moƴƴe ɗe sappo arande ka donken ɗo ɓuri moƴƴude. nelaaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki hay waɗoygol jihadi fi sabilillah ko waɗugol golle moƴƴe e ɗe sappo arande ɗo ɓuri e moƴƴude. ɓe maaki si wona hara ko gorko illa rajulan kharaja bi nafsihi, o yaltini hoore makko, o ƴetti wonki makko kin, wa maalihi e jawdi makko nin e kala ko jogii kon, o yehi waɗoygol jihadi fi sabilillah, summa lam yarji'i bi dhalika shay, hooti kanko wo jawdi makko ndi woɓe luttoya ton. ko waɗuɗo ɗum ɗo tun ɓuri moƴƴude baraji, ɓuri jogagol baraji ka Allah e di waɗɗo dewal haray e ɗe ñalɗe ɗe wonɗen ɗo e muɗum. أيها الأحبة، ففي هذه الأيام المباركة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله فيه يوم تسمى يوم عرفة. يوم عرفة قال فيه عليه الصلاة والسلام صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة المستقبلة إن شاء الله، أو كما قال عليه السلام. haray koye nder ɗe balɗe sappo ɗe wonɗen ɗo e muɗum, ñalande wotere hino e muɗum no wi'e ñalande arafa. nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki horugol ñalande arafa hino yafanoma bakka to ko waɗɗa e nder duuɓi ɗiɗi, hitande wotere feƴƴunde e hitande wotere arore. haray noon inchallahu ayyuhal ahibba, aljum'atu alqadima sayakunu yawmu arafa inchallahu hasba tawqit almakki inchallah. haray noon juma yontere hande wonata jeenayi ko neññande inchallah woni yawmu arafa, nde nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki nden sawmu yawmu arafa yukaffiru zunuba sanatayn. joni noon inchallahu ko en wakkilo hooren ɗe balɗe ɗo ɗe sappo ɗe fof majje. fa alayna an nasuma hadihi l ayyam in amkana, wa illa fa alayna an nasuma walaw yawmu arafa faqat, wa dhalika yawmu ljum'a inchallahu almuqbila in qaddara allahu lana alliqa walbaqa. haray ko en wakkilo hooren arafa ɗe balɗe ɗo fof sappo si wawi newade. si wawari newade wakkiloɗa hoora awa arafa on, ɗum haray ko juma o arowo ɗo inchallahu. kala mo allahu on tawni haray yo allahu en tawni en inchallah. أيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير دعاء دعاء يوم عرفة. woko ɓuri moƴƴude e du'aji fof ko goɗɗo tori Allah ko du'a mo tori ñalande arafa. wa qala النبي صلى الله عليه وسلم وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. joni noon ɓe inni nden ñande ko ñalande nde du'a jaboto, ko ñalande nde allahu mantorta jiyaɓe makko ɓen ka hoore leydi ɗo yeeso malayka ɓen ka kammole, ko ñalande nde allahu rinɗinta guluuje 90 ɗo yahaynoɓe yiite watte yahayɓe aljanna. yo allah wattidu en e rinɗina ɓen hara koye yahayɓe aljanna ya rabbal alamin. ɓe maaki noon du'a o yawmu arafa qawlu la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. hada huwa du'a'u almukhassasu li yawmi arafa. o du'a mo janguɗen ɗo joni ko oɗo hanuɗen hebbingol wowlugol ñalande arafa, ɗum ko yontere hande kala mo allah on tawni yo allah on tawnu en. o wi'a la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. wa fi riwaya la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. وفي رواية أخرى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ولكن الأصح الأول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا هو دعاء يوم عرفة. إيدي وولن دو تاتي ɗiɗo fof hiɗi wowle, kono ko ɓuri sellude kon ko arano mo wolɗen on innugol la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. ko ɗo woni du'a'u yawmu arafa. wa ba'da zalika ayyuha al ahibba, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام الأمل الصالح أحب فيه إلى الله من هذه الأيام. وسوف نذكر بعد الأعمال الصالحة التي يجب علينا أن نقوم بها في هذه الأيام. haray non nelaɗo maaki koye ɗe balɗe ɗo golle ɗen fof ɓuri e moƴƴude. joni noon en jantoto ɗo golleji moƴƴi seeɗa ɗi wonɗen e wadde ɓurten ɗi kadi waɗugol tentini noon e nder ɗe balɗe sappo ɗo, tentini ɗi ñalormaji ɗo. ko ñalormaji ɗi woni ko sappa ɗo, ko ɗi Allah wondiri ka deftere makko o inni wal fajr wa layalin ashrin bimana al ashru al awail min zil hijja. sappo arane donkinɗen ko ɗen wonɗen e muɗum ɗo. heewi buy ɓe tawdanoɗen ɓe wondunoɗen hitande feƴƴude ko enen waddunoɗe balɗe sappo, hikka hay goto e maɓɓe wodaka, ɓe fof hiɓe nder gaburuji maɓɓe. enen kadi Allah tawni en fuɗɗode nden, yo Allah tawni en timmode nden e duuɓi ɗuuɗi ɗi en anda noon sen tawoyte. joni noon ko tawni en ɗo kon koyen wakkilo gollen ɗo golle moƴƴe ɗen ɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam landi yen golle muɗum. wa min bayni hadihi al a'mal insha allahu as-siyam, fa alayna an nasuma hadihi al ayyam bi qadri al istita'a. wakkiloɗen hooren ɗe balɗe sappo ɗo yeru ko heɓuɗen feere wo e majje. sen heɓiɗe feere ɗe fof majje ko ɗum ɓuri e moƴƴude. li qawlihi nabi sallllahu alayhi wa sallam: man sama yawman fi sabilillah zahzaha allahu wajhahu anin nar bidhalika alyawmu 70 kharifa aw ba'ada allahu wajhahu bidhalika alyawmu 70 kharifa. sa hoori ñallal gotal fi Allah woɗɗintinoyte e natugol yiite jahannama embere duuɓi 70 lakara. woɗɗintinama yeeso mon sabu ñallal gotal. sa wakkilike ɗon a heeɓi ɗiɗo fof inchallah, hay si ɗi timmare a heeɓi seeɗa e muɗum. si tawi kadi wata newade sabu nawnare ma goɗɗum ngo, wakkilo ñalande arafa nden hoora heɓa ɗi baraji ɗo, Allah yaafoma kadi bakkatu ko waɗɗa e nder duuɓi ɗiɗi, hitande wotere feƴƴude e hitande wotere arawre. thaniyan alqiyam ihya'u hadhihi allayali bin nawafili inchallah. لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم مدينة المنورة فقال لهم: صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. بين الله صلى الله عليه وسلم هيوتينو مدينة ko piiji tati ɓe wasiyino yimɓe ɓen ɓe inni afsu salam, sakite salminango, wa atimu ta'am, ñammino ñamete, wa sallu billeyli, juulon jemma, wannasu niyam, hara yimɓe ɓen no ɗani, tadkhulul jannata bisalam, on natoyey aljanna wondude e kisiye. wa min bayni al amali saliha kathratu dhikr, hebbingol jantagol inde Allah, bi qawlika subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. qala alayhi salatu wassalam: ahabbul kalami ila Allahi arba: subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. wo konguɗi ɗi Allah ɓuri yiɗude ɗin ka makko ko ɗiɗo konguɗi nayi. wi'ugol ma senade wodani Allah ko ɗum woni subhanallah. walhamdulillah, yettoje ɗen ɗe fop majje ɗe wodani Allah. wala ilaha illa Allah, ala woreweteɗo e gonga nafa rewɗo on, lorra mo rewari si wona Allah. wallahu akbar, wallahi Allah ko mawɗo. watta ɗon la hawla wala quwwata illa billah. qala alayhi salatu wassalam: la hawla wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil janna. ɓurna ɗon ɓe maki wi'ugol la ilaha illa la hawla wala quwwata illa billah wo ko ngalu jeyangu e ngaluji aljanna. wala yazalu lisanuka ratban bi zikrillah, wata ɗengal mangal seeru hingal loppi e jantagol inde Allah. haray kay la yadurruka bi ayyihima badat, haray kala ngol fuɗɗorɗa kadi haray hino sella. hebbin wi'ugol la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah, li'annaha kanzun min kunuzil janna. wo ko ngalu jeyango e ngaluji aljanna. ɗe balɗe ɗo ko en hebbin jantagol inde Allah. wa rabi'an ayyuha al ahibba al iktharu min as-sadaqa, al iktharu min as-sadaqa, hebbingol ittugol sadaga.
على الفقراء والمساكين والأرملة واليتامى hebbingol ittugol sadaka wasuɓe ɓen tampuɓe ɓen alyatimaɓe ɓen e ɓen sonnaɓe ɓe moodi mum faati hara ko kamɓe tu wondi e dongal fayɓe hara ala ko kipa ɓe ɗo holtimɓe ñamminɓe holnuɓe ñawduɓe Allah subhanahu wa ta'ala on o landama basal o dandama wiltere o dandama ñaw o dandama ko wiyete basal o dandama accugol alyatima ɓawo maɗa wa ba'da ذلك أيها الأحبة يقول عليه الصلاة والسلام السائي على الأرملة والمسكين السائي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله neɗɗo wonɗo e dankade alyatima e tampuɓe e sonnajo mo moodi mum maayi acci paykoy wo baraji makko no fota wa baraji waɗɗo jihade fi sabilillah wa ahsibuhu qala kalqa'imi allazi la yaftur wa kassa'imi allazi la yuftir o yawi filliɗo waɗi so wi mi sikki tun wohino baraji makkan no fota wa on horowo mo taƴidirta maɗum on naafowo jemma kadi mo taƴidirta hakke ko o jogi baraji o dankotoɗo kol alyatima hoy dankotoɗo koye o sonnajo mo moodi mo maayi accido ɗum e fayɓe wa kazalika aidan ayyuha al ahibba الكثرة من قراءة القرآن هبنغول جانغول القرآن في هذه الأيام حاول بقدر الاستطاعة أن تختم القرآن في هذه الأيام المباركة وكيف تختمها إن شاء الله بداية مثلا بالأمس تبدأ من سورة الفاتحة إلى سورة آل عمران في القرآن 30 أجزاء وتقسمها إلى 9 أو 10 في اليوم الأول تقرأ من الفاتحة إلى سورة آل عمران وفي اليوم الثاني من سورة النساء إلى سورة المائدة وفي اليوم الثالث من سورة الأنعام إلى سورة التوبة وفي اليوم الرابع تقرأ من سورة يونس إلى سورة الإسراء وفي اليوم الخامس من سورة الكهف إلى سورة النور وفي اليوم السادس تقرأ من سورة الفرقان إلى سورة فاطر وفي اليوم السابع من سورة ياسين إلى سورة الحديد وفي اليوم الثامن إن شاء الله تقرأ من سورة المجادلة إلى سورة الناس أما في اليوم التاسع فعليك بالتهليل والتحميد والتهليل والتسبيح والاستغفار فهذا هو يوم العيد مسيبة جلبة تدبه كيوتو دين دو on tigi eto hebbina jangugol alqur'ana bus jonnon wakkiloɗa timmina qur'ana on kadi e nder ɗe balɗe sappo ɗo ko no ɗe timmirta ñallal aranangal fuɗɗoɗa suratul fatiha janga ha suratu ala imran ñallal ɗiɗaɓangal fuɗɗoɗa suratul nisa'i janga ha suratul ma'ida kay ñallal tataɓal fuɗɗoɗa suratul an'ami janga ha suratul tauba ka ñallal nayaɓal fuɗɗoɗa suratu yunus janga ha suratul isra ka ñallal jowaɓal fuɗɗoɗa suratul kahaf ha suratul nur ka ñallal jeegaɓal fuɗɗoɗa suratul furqan ha suratu fatir ka ñallal jeeɗiɗaɓal fuɗɗoɗa suratu yasin ha suratul hadid ka ñallal jeetataɓal weetay arafa on fuɗɗoɗa suratul mujadala ha suratul nas ñande julde nden ñande ko at-tahlil wat-tahmid wat-takbir wat-tasbih wal-istighfar ñande julde ko hebbingol wigo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ko ɗum ɗo hanɗa hebbingol waɗugol nden ñande wa min bayni al-a'mali as-salihah aidan ayyuha al-ahibba fi hadhihi al-ayyam silatul arham wal aqarib jokkugol enɗan ɓadiɓema e woɗɗuɓema wa kazalika aidan birrul walidayni ɗiggangol nene e baba e ɗe balɗe sappo ɗo ñammingolɓe ɓuri ko ñamminaynoɗaɓe holtinaɓe ɓuri ko holtinaynoɗaɓe ñawdaɓe weltinaɓe waɗanaɓe ko welataɓe e nder ɗe balɗe ɗo ɓay golle moƴƴe ko waɗa kon fopp e ñalormajin koye ɗeɗo ɓuri e moƴƴude eto haaɓe weltanoma wata juldere hewtu yumma ma e baba en ma ronka heɓude kompule keso moɓe juulirta iidi haysi tawi ko nde laabi ɗiɗi e nder hitande nden
ko ɗum birrul walidain. Yaqulu alayhi salatu wassalam, rida rabbi fi rida alwalidain wa sakhatu rabbi fi sakhatu alwalidain. Yarluye Allah on ko welata Allah kon hino e weltingol nene e baba. Awa ande de tikkere Allah nen kadi hino e nene e baba kadi si tikkanima. Si tawi ɓeɗo no weltanima, inchallahu haray Allah subhanahu wa ta'ala no weltanima. Si ɓeɗo non tikkanima, andu subhanahu wa ta'ala himo tikkanma, wal iyaz billah. Athamini min al a'mali al udhiyya, ittugol layya. Ala ko goɗɗo ɓuri ɓattorde Allah kadi, ma min amalin yataqarrabu bihi al abdu fi hadhihi al ayyamu afdalu min iraqati dam. ɓuri hibbugol ƴiƴam, ittugol layya. Mo beyo ittu layya, itten ka salaji men wondema simi fuɗɗike hikka ko be tummi continua. La, sa itti hikka ko arata Allah newna narima fawakima. Udhiya on ko sunna muakkada be laysa bi fard, ko sunna tentinaɗo yiɗaɗo wonande kala jogiiɗo feere. Sa jogaki feere a itti hikka ko arata kadi newaki hay hunde fawakima. Haray ko ya wakkilo ittana hoorema, ittana ɓeygure ma nde nagge. Haray moko baɓe jeɗɗo no wawi kafugol nagge, amma ngeloba kadi jeɗɗo no wawi kafugol ngeloba. Amma si tawi ko dammol ɗon haray ko antun e ɓeygure ma nden sonnaɓe ma ɓen siko goto siko ɗiɗo siko tato siko nayo ɓe fof ɓe natori ɗon. Ɓiɓɓe ɓen kadi ɓe fap maɓɓe kadi ɓe fof ɓe natori ɗon. Ɓeygure ma nden kadi fap maɓɓe ɓe natori ɗon. Foti hara ko wuruɓe ma hara ko fatiɓe. Si ɗum non feƴƴi ayyuhal ahibba, ومن بين الأعمال الصالحة التي يجب علينا أن نقوم بها في هذه الأيام كثرة الاستغفار والتوبة والرجوع، التوبة الصادقة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نسأله أن يرزقنا بحسن الخاتمة. هبينغول توبغول ruttagol ko Allah subhanahu wa ta'ala hebbinen toragol mo yo yaafo en kadi bakkatuji meɗen jani e tosoki ko suudi e ko feeñi toroɗa Allah wulla yeeso makko hollamo andeji ma hollamo mapundeji ma toroɗamo ko yo ittane kanko woni ittanoyma. Amma yujibul mudutarra iza da'a, ko hombo woni on jaabotoɗo nototoɗo on neɗɗo ɓittiɗo ɓilliɗo sonjiɗo waɗɗo bakkatu ko wawi ɗum woko subhanahu wa ta'ala. Hewti noon ka fewtatamo kanko subhanahu wa ta'ala toroɗamo harayma yo yaafoma kanko kadi ko yaafotoɗo. Innahu huwa alghafuru rahim. Wa qala subhanahu qul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa alghafuru rahim. Kono yo jiyaɓe an fantimɓe bonki waɗuɓe jeenoji waɗuɓe bakkatuji ha heewi hebbini kammuli jeɗɗi e leyɗele jeɗɗi o noddi on oyni on la taqnatu ta on taƴo min rahmatillah immorde yurmede Allah nden inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a o yaafoto bakkatuji ɗin fof majje innahu huwal ghafuru rahim ko o Allah woni yaafotoɗo yurmeteɗo en toro Allah yo Allah o yaafo en o yurme en. Wa min bayni al-a'mali salihah kathratu salati ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hebbingol juulugol e nelaɗo e nder ɗe balɗe ɗo ɗum mara adadu la hadda wala to addu wala tuhsa wawatake moftade ko ya juulo e nelaɗo. Yaqulu alayhi salatu wassalam man salla alayya salatan bimana salatan wahidatan sallallahu alayhi biha 10 fama ra'yuka law sallaita ala alhabibi 100 marratan fil yawm fallahu subhanahu wa ta'ala yusalli alayka 1000 marra. إذا صلى عليك ربك يقول غفرت لك ورحمتك ونجيتك من النار وقربتك من الجنة وعفوت عنك. hebbingol juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓurnaɗo on ɓe maaki sa juuli e nelaɗo nde wotere Allah juulay e ma nde laabi 10. sa juuli e maɓɓe nde laabi 10 Allah juulay e ma nde laabi 100. ndaari noon sa heeɓi juulugo e nelaɗo nde laabi 100 nder ñallal Allah juulay e ma nde laabi wulure. Allah so juuli e ma ko wiyata o yaafike ma o yurmama ma o dandima yiite o ɓattinima ka aljanna yo Allah dando e yiite o kay jannatul firdawsi laala. Wa min bayni al-a'mali aidan kazalika husnul jiran al-ihsanu ila al-jiran. Qala alayhi salatu wassalam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsinu ila jari. Kala e moɗon ɓurnaɗon ɓe maaki moƴƴagol e kawtal, kala e moɗon laatiɗo no gomɗini Allah
gomɗini ñalande sakkitinde woyo moƴƴo e kawtal makko ngal wa in kanu gayru muslimin hay si tawi hara wona julɓe. qala alayhi salatu wassalam fama zala jibril yusini fil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithu. jibril o serari hino wasiyolan himo hulɓinalan himo rentinalan e kawtal ha mi sikki simi maayi joni kawtal arronaylan moƴƴina e kawtal ngal wa khasatan nahnu almuqimina fi duwalin al-Urubiyya innana jiranun ghayru al-muslimin fa alayna an nuhsina husna al-jiran ma'a haula fa'lamu ayyuha al-ahibba anna al-islam lam yantasir bis-sayf innama intasara bil akhlaqi wal husn bi husn al-khulq. Islam o sakitorari ko wiyete kon doole ma kaafa ko sabu jikku moƴƴo l'islam woni ko sakitori. ولم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ربه في قرآن إلا بحسن خلقه فقد أثنى عليه قائلا وإنك لعلى خلق عظيم. ande dey ko Allah mantiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sabu jikku moƴƴo o inni wallahi da mari jikku moƴƴo ko sabu ɗum ɗo kadi woni ko l'islam woni ko sakitori. أيها الأحبة من الأعمال الصالحة إطعام الطعام ñammingol ñamete ɗi wasiyeji ɗo ñammingol ñamete ittugol sadaka wa min bayni sabwa allazina sayuzilluhum llahu tahta zilli arshi yawma la zilla illa zillu. no tawa en jeeɗiɗoɓe ɓe Allah waɗoyta ka ley ɗowdi arsi makko yawmal qiyama ñande tawata ɗowdi wo ala sina ɗowdi arsu rahman. wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma anfaqat yaminu. gorko ma suddiɗo ittuɗo sadaka o suuɗi sadaka on o jonni ɓe wasuɓe tampuɓe ɓen haton jimɓe ɓen o holtiniɓe o ñamminiɓe o surriɓe o yoɓaniɓe luwaye. oɗo Allah waɗo yeymo ka ley ɗowdi arsi makko ñande tawata ɗowdi wo ala yawmal qiyamati sina ɗowdi arsu rahman. yo Allah ɗowdi noyi en nden ñande. wa min bayni al-a'mali saliha salatu duha. salatu duha julugol julde walluha e ɗe balɗe ɗo hasi ko ɗo tum wakkilo. yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam man salla subha فجلس في مجلسه يذكر الله ويستغفر ويقرأ القرآن حتى تطلع الشمس ثم يقوم فيصلي ركعتين فأجره كأجر حجة وأمرة تامة وقررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. يقول جلد والله هاي ستايقو دوتون بروفيت وكيلو دا باي golle moƴƴeɗen ko ɗo ɓuri e moƴƴude. wo kala salminɗo subaka o jooɗi ka jonde makko o janti inde Allah o insini o juuli ene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗon o jangi qur'an ha nange ngen fuɗi o immi o juuli darɗe ɗiɗi baraji makko hino fotawa baraji hajju e umra hara ko timmuɗum kadi ɓe felliti ɗum noon kadi laabi tati. e laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo woni ko wasi en e waɗugol e ɗe balle ɗo. wa min bayni l a'mali saliha aidan iyadatul marda ndaroygol nawnuɓe ɓen fil mustasfa ala man arafta wa man lam tarif. ndaroya nawnuɗo foti hiɗa andimo foti a andamo. sa yehi ndaroygol nawnuɗo foti ka fokkitoɗa ha hewtoya. sa jooɗiki ka wonɗon harayno fota hiwasɗa jooɗi e beeli e ɓunduji jeyaɗe e ɓunduji aljanna. tawqirul kabir teddingol mawɓe ɓen ɓeno hana teddinede sono be sono. wonnu kay wa tarhimul sahir e yurmingol fayɓe ɓen. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وتواكا يا من فو تواكا يا مفتي محمد صلى الله عليه وسلم كلكم بايكم كن تديناري مولو مولو كدي مو يرمتاك كدي هريكم بايكم. ومن بين الأعمال الصالحة التي يجب علينا أن نقوم بها في هذه الأيام قضاء حوائج المسلمين. هنتقول حاجو جيمبه هنتقول haaju julɗo wallitoɗamo e haaju mum makko huntugol haaju nayi no wawo kaɓe ɗo 10 000 € ma 100 000 €. si goɗɗo no fokki ɗo supermarché ɗo joni o mara o to a ɗowtimo ɗon hara a hunti haaju makko. abdoullah ibnu abbas o wi kanko nde o yahata fi huntoygol haaju julɗo musidɗo makko ɗum no ɓuranimo no ɓuri yidde ɗum e dinde o ufinoto ka juulirene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum wo lewru timmudu kadi.
ومن بين الأعمال الصالحة التي يجب علينا أن نقوم بها أيها المسلمون إنذار المعسر. واحد عليك له دين وليس له إمكانية أن يقضي هذا الدين، فعليه أن تنذره. الله سبحانه وتعالى سيرحمك أيضا. haray neɗɗo kay muññanagol kadi nennana kadi neɗɗo ñawliɗoma hewti ñamande nden ko halduɗon ɗon kono heɓari feere ko yoɓirama haray tigi tigi ko muññanoɗamo aynata a hokkimo, sa hokkimo ko ɗum ɓuuri laɓede. kono inni ko joni yaw ha tuma nde heɓoyɗa o andu haray ko baraji woni ko wodanma kadi. aw isqatu dayni aley ثانيا كفالة اليتامى أيضا. كفالة اليتامى يقول عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكي من إكلا أن دنكيدو اليتيمة كونو ديكو اللي بوردرو ونكو من بوردرو يتكادي كالجنة. وكلمنا السعي على الأرملة واللي تقول كادي بسنة بمودي بمماي أكي. وكذلك أيضا أيها الأحبة السعي على بناء المساجد وإيمار بيت من بيوت الله هنا أو غير هنا. يقول عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. wakkilagol wurnita ɗi cuuɗi Allah foti ko ɗo foti ko nokkugo. kala ka yiwɗa suudu Allah tawi no hatto jena e wurniteede foti ko tapi, foti koko jalbinte, foti koko wattete. ƴettungel ma wona nder ton anniyoɗa e wonande sadaga tun ko tawoyta janngo ɓay pellet ko na tultata mankata ko be surroɓe ɓen arta. wa akhiran qabla an akhtima khutbati السعي في توزيع العلم حتى ولو في فيسبوك. لو شفت خطبة للمشايخ كشيخ فوزان حفظه الله وراه فعليك أن توزعه. ربما واحد ينتفع بهذه الخطبة ويكون لك الثواب إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفائله. وقال عليه السلام بلغوا أني ولو آية. sendi tugol ko wiyete kon kadi gandangal kono sendi tirta gandangal an si tawi a jogaki a heɗike khutba Cheikh Fawzan docteur en anani o khutba ɗo tawa oɗo pellet an a nafitorimo ɗibba ɗon ki sam partage no gasa goto pet nano yayi on ɗon o nafitoramo heɓa baraji makko waɗɓe khutba on heɓi kon. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yalla hokku en battane moƴƴo. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا فيسر لنا كل أمر عسير بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأخيرا أيها الأحبة أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والثبات على الدين حتى الممات. musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo e yettude Allah subhanahu wa ta'ala ka khutba ɗiɗaɓo miɗo wasiyo hoore a wasiyo en fof duumagol e kulol Allah, duumagol e tabitugol e hoore ka diina. toroɗen Allah yo Allah duumin en o tabintina en hoore makka ha ñande Allah subhanahu wa ta'ala woni ko ƴettiti en. haray wa akhiran musidɓe julɓe tedduɓe fii layyaji ɗin mo beeyo heblo 150 € maximum 200 € yonanima ko itta layya. fiiɗiɗo wata ronku ittugol layya. sa itti hikka ko aroyta heɓaki haray hay hunde fawakima. e nder ɗi golleji ɗi wolɗen ɗo fof eto hay so tawi ko gotum ma ɗiɗi ma tati e nder golleji 25 ko wowlɗen ɗo an kadi eto duumoɗa hay so tawi koye tatiji majji. sa timminta qur'an on kono yo miskinɓe ɓe ñamuka ma. si tawi a timminta qur'an on kono a horata kono eto huntina horuɓe ɓen. so tawi ɗum ɗo fof marsata yo alyatima ɓen holtu. si tawi ɓeɗo ɓe holtata wallu nenan kaari en ɗa e baban kaari han ɓe heɓa kilo goto ko wiyete kon maafe julde. haraya waɗi gollal moƴƴal. sa wawari horugol ɗe balle ɗo fof kono eto ñalande arafanen ɗum ko ñalande juma aroɗo inchallahu kala mo Allah tawni yo Allah tawne wakkiloɗa hoora neññande toroɗa Allah yo Allah yafuma bakkatuji ma janɗi fanɗi suuɗi feeñi ko annduɗa fimum e ko anda fi muɗum.
شدون دو فيجي إن شاء الله في الخطبة القادمة إن شاء الله إن قدر الله اللقاء والبقاء سوف نتكلم عن آداب العيد وما ينبغي إن شاء الله للعيد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرج هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل كل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا